Car top zir top zane inrin ni zan khan Copa Italia semi-final thohnina khel ania Juventus le Napoli ten an kingpui te ve paltlangin final an lut khwalmuala gol khat ve a AC Milan lawin hne tok pui to tu Juventus chuan an muala AC Milan an mi khwalet ve le a hunrei zok tam zok ni chunga inlanin gol an thun thei chuang lo gol lovin in hne tok ma se khwalmuala gol an thun an chor changkaya away goal rules mangin final an lut turin khopuya in khela hian tran atanga rei lotea ante rebic handball wangin Juventus hian penalty an hlot chuak he penalty hi Cristiano Ronaldo chuan a peta goal post pet perin a pet goal lo Cristiano Ronaldo hian minute za som pakhat chung zet goal athun theilo zon ta a goal athun theilo zon rei ta hle penalty an thel hnu lokhian rebic no chwa ani zui le maya AC Milan 2 minutes som pasari na tangin tlem zok ni chungin anin lan angai pha tamzok anni hnuin Juventus sian goal thun nge tumin an kingpui ten nor na hle Blaise Matuidi le Paulo Dybala te petlom tak chu singhak Gianluigi Donnarumma chuan thatakin adan saka goal lovin anin hne tok theipa first leg an khel tumin AC Milan hian sikhat fain man shrai renga hun top don chepa Cristiano Ronaldo penalty pet goal mangin anin hne toka he goal hi final lunan Juventus hian an chhor tangkai zui ta zelani Inrin zan khan Copa Italia semi-final hnung zok khel ania khwalmuala sikhat faya hne na changto Napoli chuan Inter Milan an mi khwala gol khat ve in hne tokin Sibel Khoma gol ni gol khata chakin final an lut Napoli muala in khela hian mi khwal team an che fu masa a minute ni na leka Tottenham player Louis Christian Eriksen chuan Inter ma shwai na gol athun ngal pang an muala gol chwa ma hle ma se Napoli an boy zui lova an in siam thathuai minute somli pakhatna Dries Mertens chuan gol thunin an sipura sut Belgium forward Dries Mertens hian Napoli tan gol za sumni pahni athun tling chi a Maradona aya gol saria thun tamzokin Napoli tana gol thun nember ani hun top thlengin gol dang alu bel to lova khwalmuala an chakna chhor changka in final an luta champion la Juventus an machon leang in khel top don lama Napoli singhak Ospina ache thalea Romelu Lukaku le Antonio Candreva te gol thun tur adan saka a team achan hima avoi ruknan Copa Italia champion theiturin final a shwai thlengta ani Inrin ni zana German Bundesliga khela champion lai Bayern Munich chuan Borussia Mönchengladbach an hne shama champion turin voi khat chak che an mamo to in khel danga Haaland goal thun mangin Borussia Dortmund chuan Düsseldorf an hne ve shambok champion tura chak mamo Bayern Munich hian an muala palina ni mek Mönchengladbach an hna chona goal po an thun harlo minute somni parukna Joshua Zirkzee chuan ma shwaina goal athun ngal maya an muala an por ma hle ma an shwai reng hnuin minute somthum pasarena Bayern defender Benjamin Pavard chuan an lama atilut pal hlawa goal khat ve a in hne tok chungin chollok an hmang chollok nu lama team ni te anin nor tok hlea goal alut lok theilo Bayern hian shemwangin an goal thun khol Robert Lewandowski an chhor theilawa an tlar ma an bil pha hle Champions League khel phak ngei tum Mönchengladbach hian hnena chan tum takin an khingpuite an nora an hlom thei hle Bayern singhak Manuel Neuer chuan thazet zetin adang thina ati ma chan him thei hlau zel anin hne tok maidon emoti hnuin minute somria parukna Leon Goretzka chuan ma an shwai nun le na goal athun le tanola goal chwa zui to lovin an chakpui ta ani Mönchengladbach laka hnena changin champion tura an ti theima sak chu an tia an hnuai che Dortmund result a anin ngata Düsseldorf muala in khel chanchin an ngai changa Bundesliga avoi somthumnan an champion donem ti an ngak thaplom Haaland goal thun manga Dortmund an chak sham wangin an be seina masa athlon tari thung mashwai tu Bayern Munich an chak wangin Dortmund in chak an mamo hlea khwalmuala an tlomani chuan Bayern an champion chiang ngal maidon sia anel puilian ber chu an the ang anga dan khotlai ri an tum fanani minute somko chung gol lut omlova anin hne tok nuin mamo channa Haaland chu hun pek bela ro pui takina in lana chakna gol thunin ahming acher thar le hluai Dortmund hian khwalmuala table hnuai lama ommek Fortuna Düsseldorf an machona an chak zolo teu hle
liamdam kor Erling Braut Haaland chu hun top don hnaya lu tirania rol thar gol thun thei tak Haaland hian minute somkwa panga a thazetina tawluta ati ma chakpui Haaland hian January thlamai khan Borussia Dortmund hi azoma voice som pakhat khel to in gol som pahni ngot athun sak to a Champions League a top scorer ani mek boka ache thavet vet hle Düsseldorf laka har sataka hnena an chanwangin Dortmund hi panina anin so ngeta season thara Champions League khel turin an tling chiang ngal Bayern Munich el phak lovin Bundesliga champion zolo ma se Champions League khel turin an tling chiang to thunga hi an tan tho khwai na tham ani nge yang Zirtop Zankhan Bundesliga a pathumna ni mek RB Leipzig chuan khwalmuala TSG Hoffenheim an matsona sinhi fain hnena an changa pathumna an luang nge chunzom Leipzig tan han dani olmo chuan minute kwana le som pakhat na le ka gol ni athuna ma taka an gol thun hi Mizoram ron kalto Hoffenheim hne nan atoka Champions League khel phak an hnai zelani Shipui Hualvel Boruak Piktaka Khwa Eng Set Seta in Fiamna Chishang Shangpo Muallama Ankirle Theichanta La Liga po Ninga Zan Changkhan Khelchan Anile Ta in Rinizan Khan Barcelona Chuan Sili Faingot in Real Mallorca Anhnia Pathiani Zana Real Madrid Chuan an Mikhwal Eibar chu gol thum gol khatin an lo hne ve bok Real Madrid manager Zinedine Zidane chuan in elna shangshanga voi zahni achak pui ta che ani La Liga hian champion tumin Barcelona le Real Madrid te anin fal zela anin kara point ni atlazep mek ani Football huanga sumlut le chuak zirchianga andin muntar lang tu lartak CIES Football Observatory chuan player hlut zong an chutna antar langa PSG player poimo Kylian Mbappe chu footballer hluberania England player paliten top 5 huang an lo phak lain Lionel Messi chu somni pani na oma footballer house ber Cristiano Ronaldo chu somsari na daya thung Paris Saint-Germain player poimo World Cup sani sompariata France champion puitu ni bok Kylian Mbappe hi ahlut zong chu pound million zani somthum pakhat zet ni in CIES hian chuta coronavirus hripui leng wanga sumhar satna kara po ahlut na hi ala hniam lo hle kumsom ni pakhat mi Mbappe hian Monaco tan hlotling taka akhel nuin PSG hi azoma League 1 champion PSG tan hian voi somsari paru khel to in gol somruk pali zet athun to a ache thavet vet hle Monaco tana khel lai sangni som paruk sangni som pasari khan League 1 an championa PSG azom hnuin kumthum an champion zone zui le zat boka League 1 trophy voilingot achoi to bok France tan kum sangni som pasari atang khana khel chana voi somthum pali khel to in gol som pathum athun to sangni som period World Cup a champion puya World Cup sangni som period a khan Best Young Player Award adong hialani Atlant chaka a shot a tha a finishing a toy boxia club lian ten an ngai ven hlom hlea a hlutna asang vet vet hle ani Manchester City le England player poimo Raheem Sterling chuan Mbappe hi aduta player hluber dottu ani Sterling hlut zong hi pound million za somsari pathum anga chutania Mbappe phaklo na hi pound million somli pariat zet atling Sterling hi Real Madrid in an ngai ven hle City hi kumhni chungza Champions League khel theilo turin shem annia an shem na hi an khinglet mek an khinglet hne lo ania shemna an twartlang don ani chuan Sterling hian Manchester City a chhuasan ngei tura ngai ani footballer hlu zwal panga zinga palite hi England player ani hlom Borussia Dortmund player ni mek club lian shang te ngai ven ron Jadon Sancho chuan pathumna alua a hlut zong hi pound million za somnga pakwa anga chutani palina Liverpool le England defender Rin Roll kafu nulama wingback thaber anghiala an ngai Alexander Arnold oma a hlut zong hi pound million za somnga pani anga chutani pangana Manchester United striker Marcus Rashford omvele a hlut zong hi pound million za somthum paruk anga chut ani top 5 huanga omte hi uluk taka en chuan kumno pangte te anlan hloma aupa ber Raheem Sterling po kumsom ni panga chawa upa ania kumsom don chu thataka khel zui thei tura ngai ani player hlubera thlan Kylian Mbappe hi kumsom ni pakhat chawa upa ania kumsom panga don thataka la khel thei tura ngai ani bok chutiam bokin Jadon Sancho hi kumsom ni mi ania
Arnold po kumsom ni pakhat leka upa ni bok player hlut zong an te na hian an contract hlut zong bazara an hlut zong mai baka an kumin ashil thui hle ani football khel mek zinga trafficker pahnih Lionel Messi le Cristiano Ronaldo te hlutna atlahniam chakhle kumsom thum pel ve ve to annia football cholsan an hlat to lo wangin kumtelin an hlutna atlahniam duai zel mimal choi moina sang FIFA Ballon d'Or dong tamfal panite an vullai arei lo hle to tura ngai ani player ro pui berang hiala ngai Lionel Messi hian somni pani na alu aphak choka alut zong hi pound million somre pakwa anga chhut alani fan Cristiano Ronaldo chuan top 50 huang po alwa phak to lova somsari na om Portugal le Juventus fatsuam ni mek Cristiano Ronaldo hi kumsom thum panga zeta upa ani ve to a player hlutna an tarlang zazinga upaber ani nge ani CIES in footballer hlutna achuta tlahniam hle ma se footballer zinga sum lalut nember ero alani thunga thlasom pani chunga sum lalut nember ani mailova footballer omto zongzong zinga dollar billion khat lalut ling masaber le om chun ani